Ćao ljudi, dobrodošli na još jedan video, a pretpostavljam da je većina ovde zato što ih zanima modni dizajn, tako da obraćat ću se ovog puta vama, budućim modnim dizajnerima. Kao što već vidite po naslovu, ovog puta se bavim temom zapošljavanja, gde dizajner zaista može da se zaposli, kakve su to karijere u optici i tako dalje. Postoje 3 glavna načina za zapošljavanje modnih dizajnera i o tome ću malo kasnije. Zato što prvo želim da kažem da kada upisujete modne škole, recimo ja gledam kad sam upisivala, ja sam tu videla mali milion nekih možda radiš ovo, možda radiš ono, međutim koliko je to zaista u Srbiji primenjivo, koliko neke karijere zaista postoje, odnosno ne postoje, sada ćemo da pričamo. Realno gledajući, vi kao modni dizajner možete da se zaposlite zaista na mnogo različitih mesta. Međutim, činjenica je da kod nas nema toliko radnih mesta za modne dizajnere. Često se na mesta modnih dizajnera zapošljavaju ljudi koji se nisu školovali za to, ali su dobri u tome, pa su nekim obrtom okolnosti došli na to radno mesto i to je sasvim legitimno. Međutim, onda radnih mesta za dizajnere i nema toliko. U Srbiji postoji nekoliko kompanija koje se bave time u smislu ono na šta mi pomislimo kad kažemo modni dizajn. Tu su neke firme, proizvodnjice i slično. Međutim, jedno od onih zanimanja koje ako ugrabite super je, ali opet većina dizajnera i ne može i ne pronalazi se toliko u tome. To su recimo neki modni komentatori, novinari, neki modni voditelji, mada vrlo često oni uopšte ne dolaze iz sveta mode, ali postoji. Modni dizajner možete da radite kao stilista, kao modni dizajner možete da uređujete izloge, kao modni dizajner možete da se bavite svojim dizajnom. Dakle, kao modni dizajner možete da radite nekoliko različitih stvari, međutim, ovog puta pričamo o 3 glavna zanimanja, odnosno top 3 načina da kao modni dizajner zaradite novac. Prvi način je svakako freelance dizajn. Za oni koji ne znaju šta je freelance. Freelance znači da ja kao freelance dizajner ne radim ni za koga, nemam ugovor potpisan ni sa kim, radim od kuće i svoj dizajn, dakle dizajniram u slobodno vreme ili dizajniram tako što se prijavljujem na oglase. Takođe možete kao freelance dizajner da radite i za neku stranu kompaniju ili za nekog stranog dizajnera i slično, ali freelance dizajner radi od kuće, sam sebi postavlja uslove, prodaje svoj dizajn nekom drugom. Dakle, kao freelance dizajner vi ne možete da stavite svoj potpis iza svog dizajna. Ja recimo kao modni dizajner nikad ne bih mogla da svoje stvaralaštvo ili bilo šta što sam ja smislila, što su moje zasluge, ne bih mogla da dozvolim da tuđe ime bude ispod toga. Morate da budete neko kome u tom slučaju više treba novac i više je zainteresovan za to kao za karijeru, nego za sebe kao ličnost ili za sebe da izgradi kao ime kao određenog modnog dizajnera. Dakle, freelance dizajn je odličan. Dosta naših poznatih ličnosti kada pokreće svoj brand, jer kao što znamo imamo mnogo modnih dizajnerki, zapošljavaju tako neke dizajnere kojima nije toliko stalo ili nemaju dovoljno sredstava za započnu nešto svoje i onda zapošljavaju te neke freelancere ili freelancera zaposle kao svog dizajnera i onda mu govore ti radi to, ti radi to. Tako da morate kao freelancer, ako se odlučite na to, morate da se pomirite u startu sa činjenicom da vaš potpis nigde neće stajati, vi to prodate za novac. Onog momenta kad vi svoj dizajn nekome prodate, vi na to morate da zaboravite i više nikad ne možete da se pohvalite, ja sam to uradio. Ne, ti si to prodao i tu se završava tvoja veza sa tim dizajnom. Drugi način zapošljavanja je svakako in-house. In-house to je u smislu da se skućite, odnosno da radite za neku modnu kuću, za neko modno ime, nešto što već postoji, neku modnu kompaniju, to znači in-house. Dakle, vi ste u nekoj modnoj kući. Dakle, u tom slučaju vi imate ugovor, vi radite kao dizajner, imate radno mesto ili kako god da se već dogovorite sa kompanijom, ali u tom slučaju takođe, kao i freelancer, vi ne možete da kažete to sam ja dizajnirao. Vi možete da kažete ja radim za tu i tu modnu kuću, ako nekome to znači super, ali ne možete da kažete ovo je moj dizajn. Ne, nije. To je dizajn koji je vlasništvo te i te modne kuće. Tako da,
kada radite in-house, kada radite u nekoj modnoj kući, vi nemate pravo da prodate bilo kome taj svoj dizajn. Zato što u tom slučaju kršite ugovor i u tom slučaju ne radite za svog poslodavca i možete sebi da navučete veliki problem. Da ne kažem bedu na vrat. Taj drugi slučaj zarađivanja je ne kao freelancer, već kao zaposleni za drugoga i nemate pravo da prodajete bilo kome drugom, već radite isključivo za tu kompaniju, isključivo za tu modnu kuću, tu firmu i tu se završava kao i u svakoj firmi, vaše je da crtate i šaljete dalje u proizvodnju i to je to. I treći način, od top 3, treći način da zaradite kao modni dizajner je pokretanje sopstvenog brenda. Kada pokrećete sopstveni brend, to je sigurno za jednog modnog dizajnera jedno prilično onako zadovoljavajuće iskustvo, zato što je tu vaša ličnost, vaš brend, vaša ideja, kako vi kažete tako će biti i slično. Međutim, najmanji broj dizajnera to radi zato što je potrebno mnogo novca, mnogo ulaganja, mnogo truda, sami se sebi krivi, nema nazad. Vi ste dužni mnogim ljudima, ako ne zaradite, nemate novca, nemate sigurnu platu, opet morate da radite kao freelancer, ali da radite više nego onaj in-house dizajner, zato što radite za sebe i zato što ćete pogotovo prve 2-3 godine morati mnogo više mnogo više da radite nego što će da vam se isplati u stvari. Također, kada pokrećete svoju kompaniju, ja ne savjetujem da bilo kome sa strane prodajete svoj dizajn jer biste tako sami sebe ugnjetavali. Isto tako, ja ne savjetujem da kopirate druge dizajnere jer isto tako možete sebi da napravite još jedan problem. Morate da imate u vidu da ako pokrećete svoju kompaniju, nije dovoljno da budete samo dobar dizajner, morate biti i biznismen, morate imati malo klikera za to, morate poznavati svoju klijentelu, odnosno svoju ciljnu grupu i ukoliko ne umete to, onda vam savjetujem pre da skupite novac na gomilu i da zaposlite nekog ko to ume, nego da sami pokušavate nešto što vam očigledno ne ide, jer apsolutno samo gubite vreme i novac i ne možete nikako da unapredite svoj posao na taj način. Ukoliko pokrenete svoju kompaniju, a nemate dovoljno novca, vi morate da budete i sam svoj gazda, i sam svoj dizajner, i krojač, i šivač, i da radite i računovodstvo, i da radite i marketing, i da radite sve ono što je potrebno jednom modnom brendu, a to je jako teško. Teško je i da samo dizajnirate u određenom stilu koji će biti prepoznatljiv, a kamoli sve to. Tako da, ukoliko se odlučite na taj korak, ja vas savjetujem pre da skupite neki novac na gomilu, da otprilike napravite proračun troškova, šta vam treba, šta vam ne treba i da se tek onda upustite u to. Poznam mnoge dizajnere koji su započeli, koji rade po 10 godina, a da i dalje nisu makli sa početne tačke. Tako da mislim da je možda bolje da radite kao freelancer ili kao in-house dizajner, da biste zaradili neki novac, stekli neko iskustvo, da biste mogli da vidite kako drugi dizajneri rade, kako druge kompanije rade i tek onda sa tim iskustvom i znanjem i sa nekim ušteđenim novcem možete da pokrenete svoj brand koji će od starta da krene baš kako treba. Za kraj ću samo da kažem, u Srbiji, ukoliko ste modni dizajner i ukoliko nemate sredstava, znanja, volje, želje, bilo čega da pokrenete svoj brand, a zanima vas gde ćete se zaposliti, mogu samo da vam kažem da kod nas u Srbiji dizajneri koji rade kao dizajneri, dakle ne neke sporedne poslove koje mogu da iskoriste, nego baš koji rade kao modni dizajneri, oni najčešće rade u modnim proizvodnjama. Mi nemamo nekih velikih brendova, imamo nekoliko modnih kuća i one su uglavnom, ne uglavnom, ne mogu to da kažem, ali su često i neprofesionalne i nezainteresovane, zapošljavaju nove, tako da najčešće naši rade za neke masovne proizvodnje, zaposle se za nekih 60-70 hiljada platu i time se zadovolje i rade u struci. Ukoliko mislite da je to ok za vas, trudite se, radite na svom portfoliju, stičite znanje, jer kao modni dizajneri ne treba da radite u Srbiji, pričam u Srbiji da se razumemo, ispod 1000 evra je neprihvatljivo da se radi. Međutim, ukoliko ste neiskusni, bitno je da počnete da radite i da stičete iskustvo. Dakle, morate da
da vidite napredak kod sebe i morate da i kada aplicirate za neku kompaniju, trebalo bi da imate nešto čime ćete da se istaknete, nešto po čemu ćete biti posebni, nešto zašto će neko da kaže aha, ovu osobu želim da zaposlim, a ne ove 3. Tako da ukoliko ovo zaista volite, morate da znate da u Srbiji nije lako da se zaposlite. Ukoliko želite, naravno kao freelancer možete da radite za inostranstvo ili ukoliko želite možete da odete u inostranstvo. Ono što vam je najbitnije svakako su iskustvo, da li kroz praksu ili kroz samostalni rad, programi koje morate da znate. Bez modnog ilustratora se nećete nigde zaposliti. Ja ne znam modni ilustrator. I mnogo volje, želje i upornosti da ne odustanete od tog nekog svog cilja. Drago mi da smo danas pričali o ovome. Ukoliko vam se ovaj video svideo, bacite lajkić. Ukoliko vam se sviđa generalno tematika kojom se bavim, pretplatite se na kanal i družit ćemo se i dalje. Veliki pozdrav od mene, vidimo se!